Arek menolakkan lang barang tak tahu orang lesok. Kok sangka menodikan di malolo. Arek menolak. Kok sangka arek menolak. Lah tak ngidi ya. Cek tangan naruh pas ken rosoro koro kan seru ngarek. Ini tanda sekali. Tepak kena bengkes soku. Turun ke sapaan cek selain enjek. Mulai nurun ke selajen. Wow. Cek macam bingkok saya ke di sing malam mah beni sing siang. Oh no. Are pas di itu pas kero yang kakek pikiran ko. Luki kang siare. Demar ini. Untuk Pak Maren tangke lagi gini. Ayo borong, dah. Mari kaki lo bentok. Pan are beri ya. Kemari ya kaki to. Wis bola ri. Tung lagi tajam mari. Den. Den. Di mana kaki jong? Den. Mak. Mek lah kau awlok malolo. Pula tak tahu buk senyoro yo. Apa jong? Macam apa lagi buruk? Ulangi boleh jong. Mama tua cek saka bayi kakek jingko. Kamu nangkang kok baban jong. Pon. Ya dena. Dena jong. Dena. Ada jong. Ada. Kemana ulah ni kakek sehari? Kalau sebab kakek cek lah kau tahu nyoro malolo. Lah kau tibe. Kakek dia coba nggak ada orang tua. Pantang kok. Pak. Apa riwan itu? Kakek dia cong. Benar toh? Pak. Tuan Pak. No. Siapa ngare? Ada lah aku ngararu. Sah. Kok keren kan? Siniman dia kurang ajar ongko. Sidiman ki ipur sengaja nak kang korwa. Yang ko tegur desetus ngar talem jole rebo bah keng. Laka ram boy singunta lagi sengaja lagi. Sibun diman senimpa kan an sahaban lu ha. An sidiman lu ah. Keng mun siteng ko tak nyera rebo. Nyera nyoreng. Itu dia misal kuncung bumi. Mesti diri mangka ko nyera nyoreng. Itu ada pun tahu dengar ya. Lu cong ya. Keng makedem magen kopi sari ya. Ya tajam tak apa. Sidiman ki ibu kok macam ngaing an kamu ngaro arung tak geleh ruwa an manudin lu ha roh kaki manudin lu maren din di mana den Oli pa lo kagire Den. Edin makake. Abba menyenta lah tadi ngeram. Den. Wala kita nginding untuk kate pas tadi ngil matengel. Lu keluar. Abba ria. Den. Cek siapa bejari ya? Kena air saya luar. Kon. Sambian mak. Ngapa mak perlon? Para airan romanore. Iyang ko din. Lu ko atanya kage. Pala kage sandi anak udin riya. Ko gelo ngare yang kota sampai oleh re.
Ragaran kaki gele engko ngare. Sampai tau le reber Ragaran kaki je. Are tangan are. Ya orang telu tok le ngare. Seburu ngara gele ruwa. Lakin tak nginding kaki mantin. Engko ngucap apa digele. Celing kok re. Cepat ki bani-banian deh iya. Pulang tak terus terasa ari kaki ya. Mungkin terus terasa mal kebele re. Sporan mak. Kaseken lakaranan gula. Bigul ni kes buruk mak penita buruk kan pakun. Gila bigul sampai parak paten nah kedin pegel gula mak. Sporan kita langkung sporan mak. Pakun kende ni ka maki lebih gula tampeleng pakun. Sporan lagi mak. Kencet dengan kaki gele udin doh. Muntenan bingkok lemareli pilileng-leng rok diseroh sabar diseroh. Kingko ingat kaki ulan lambo sabwa benareng bareng. Kono kisah sana apa ya pakun tak oleh ngare re. Engki mak, ngiring seborana boy kin tak langkung tengah nama. Ngiring lagi gitu. Iki sabar. Oke. Tak langkong. A few moments later. Oh ya wis kah kalau ketemu orang ang kaki yang keliburin buruk. Ya keburuk dak burin ya. Ini kok mulia bae kok ngare ale jura kilo ngare ya tamrep. Ho tak lem tarik disa. Tang sap selaku tepa kan ni. Ya kok mulia. Engki seboran lagi mak. Ya daripada. Ya. Din. Jadi nak tu. Dan nak. Din. Dan nak tu. Belum nak kan hari. Din. Kaki tu. Tak ini dengar. Tak ini dengar noro. Tu. Didi mana kaki tu? Hah? Jawab. Didi mana? Didi mana tu? Jawab. Kita ada diri apa engkau? Banyak tanya kaki. Pulai kau poleng kau. Penida iya cong. Kaki di tak ngerti sekali. Kok rebapan kaki. Titingkuk nyoro ke kaki di toro cong. Kaki pacik melengah sampai engkau geleg. Dia tinggi orang ngare. Kaki mak kecak. Nendang anu nak kerunjun orang deru. Todus engkos todus benih kaki cong. Mare nak bersabar nak. Manu kaki pengak. Cengkori bapaan. Kurang serapang kok mak. Ngare le ngare aki. Pakai tak oleh. Cengko makai coba penggunaan kaki. Kaki sake boy. Imong kaki kan tak terocak cong. Bingkok mundu ke kaki yo. Enggak mak. Ada apa tak mundu ke cong? Mundu ke mau pakun detok. Enggak. A few moments later. Aduh, pasti remerian. Andi anak pas cek melengah. Pas tak lem arok toro. Tangkungan cuman ken kedibi. Wak bung kacong pas fokus ke tanina. Tak lem pada mikir. Dek remian. Ya Allah, mantur tang anak ki awo ki bisa ateti anak si fokus seatoro. Amin.
Ambil mahir. Tik lembur. Kisah. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah beres. Kan apa ke Madin? Kayak burun kaki ke masjid. Tahu nih mahir. Nikah. Kenapa kasa? Kuda nikah tobat. Pulang anak kuda nikah pasti meleng. Anak kuda nikah selagi meleng ki langka kak. Ke kuda nikah langka padahal kuda kering tua lah. Ya mendo iya. Ayo lu sabak ke bentuk bae. Arwah engko andik kanca di makai. Aja andik bentuk mik bola bisa di anan kake jadi orang bener bola deh. Lepas bentuk bae nek Madin. Nah, kita orang mana bisa kadi tu. Anak kuda nikah, pemuntuk ke. Gelak nikah bah buru. Mungkin pula anu pun tangki paksa sabak ke bentuk bola pas leki pas beres kelakuan si cuba selangkah kering tuan. Gila pemuntuk bae Madin. Pemuntuk Estona lah di mak bae pemuntuk. Cuman ada yang pemuntuk ke rumah tangga jadi bae. Paling bisa ajian ngajari tentang ya ilmu agama, tentang ilmu umum. Jadi anak kakek dia insyaallah bisa oleh kapi dia ya. Di samping ajar ilmu agama pas oleh ilmu umum dia nek bola bisa aube tengkana selaku ala benan ke kakek tengkana selaku tak gelem rosoro kakek nek bola bisa aube ki kapan lah mari memuntu Mayur saki mahir. Mumpung tengah harinya tak terlalu sarah tengkana gitu. Mumpung sampean nikah selebih uling dengan kaya. oh ya kena kok deki saya ngurus sejiang kok entar aja habis ke mana dia ngebedanan kakek cek pemuntu ya pola lah cukup gede bae pola deki lama temu deki kok gak pernah lebih salah cukup lah kok ki mau dia pola neser benana wis Madin kah ya Pelangkung iya. itu informasi. Gila sabar ya kok Madin sabar Mungkin mahir. ya wis Demak angkoria. Ngelanam dimang, nengah dimang. Bangsa depan demak angkor. Tak tahu saya kau itu ya. Pusing. Sudah areng kok. Ngare pengare. Salah aku penare. Pandai apa pemuntuk. Duh, tu demak ai ko karpema koria. Kemarin apa pemuntuk. Pan montuk dia apa kok sejen pusing rasan. Wah. Dek dem akar pe ko amma aji ko ah. Mak pasti ke nang semak kecil. Sampai akhirat mak ko tak grande. Montuk. Tang cakap pi tedek montuk dia pakron ko pemontuk. Pas dek dem akar pe ko mak aji. Wah. Tong sa depan depan Maria, pemuntuk ke borong. Loh. Pas dorong ai Korea, pas kok muntuk. Video pernikahan ibadah lanjut menambah penasaran
silahkan like, subscribe, dan share bel komen juga. Matur sekelampung nyuwun sepurah. Wassalamualaikum warahmatullahi